January ni sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thlir tu te kumthar chi bai vek ule kumsang ni som ni panga kan chuang kai le ta a tun thani som ni hian US president atan Donald Trump chu lak lu ni dona president office lu nuwa ti tur hi Trump hian voi tam tak a soi to a kumthar January tha president na chel dona wangin a kumthar thu tiam kan han ti sakani President Trump President Office atum ni na alu velia ti tura soi athu tiamte in soi don te ang country de vek to angin Trump hian President Office alu ni khatna day one ti tur hi soi nual to a Mexico ne na anin rina kong kharte dan lova an ramalu rute thon kirte Joe Biden a hun lai environment chungchanga a policy ti danglama lei noya thil hlu lei chu konga chakzoka malaka tumthu te po asoya asoi jinga hian capitola boina siam Biden ro rel na noya thiam lo chantir te le thu boi nei te ngai damte zirna ina sarkar lai pui tran puina pek ti top te po atelani a campaign lai le thlantlina ni to nuwa po soi thin athu tiam hi point soma thenin in thlifim don te ang pakhatna dan lo wa pem lu te thon kir chungchang campaign lai atanga soina satber chu danlova US alu te thon kir chungchang hi ania atum ni na president office alu ani khatna America ram chanchina in thon kirna na saber rata na mala ngala tum thu asoya Hamilton state tina police tele national guard te chu man tangka ya tuma Trump chuan heng danlova US lut te hi US khopui sang tiral muang lo tu mi puite ta na noksak ni na soi thina Nikum October tha khan hemi chungchang hi arelina chiang taka soin thisena tui hal misol ho tin dan lova pem lut te chu asoi hiala America ram khosang sang te chu mun him le nom zoka siama tum thu asoya hemi nu hian new year ka thu soina soilang le in office ka luatan nia America ram in thon chuana ro pui beratan ma ka langa langa misol te chu kanor chuak vekang US khopui te chu tiral ti tu te le ne chu tu te la ka tangin ka chan chuak don ani heng visual ti sen chu cha ka tui hal le torot tak te hi tanina kan khunganga kan rama tangin rang theyang berin kan pet chuakang ati ani tramathu tiam pani na chu ramri khar chungchang ani Trump hian day one atangin US le Mexico border chu khar ngala ni ang ti asoya hei hi US ram le nam himna ta na ti mak mo ani atia Trump masa po athu pui lo ni to ramri ven himna konga mason naum theinan ramri hungbel zela tumboka heti rol heni we sapem lu theina dan ti khawa dan lowal rute man chuana konga chakle zuala malak chu poimo ti thu asoya Fox News host Son Hannity nena nin komna Trump chuan ni khatna ramri kan kharanga ma kan langa langa hei hi chu keima ngai dan le du dan takin ka kalpuyang abaka chon dictator kanilowa kaningai lo bokang atiani Tramathu tiam pathumna chu lei noya thil hlum te lei chu chungchang ania Joe Biden na president na noya green energy regulation siamin US ram chunga oil le gas lei chu konga company lian ten harsat nan tok na sa hlea Trump chon office lu atran nia US sarkar lei puirama oil lai chuak tura malakani theinan executive order a mingzi anghala tuma hetianga malak na hian US rampuma oil le gas manati niamanga thil dang mansang po ti zia omang ti chuangai dana nia ama soidan takin traman noya choni US mun sang oil le gas lai chu tumin le an ver mi mai don ni om takani thutiam palina chuan Joe Biden an US rampuma boruak thiang hlimma om theina na sarkar lai pui malak na electric vehicle mandate dan ti mai Environmental Protection Agency EPA regulation thar US alir thei siam tu ten anlir thei siamin boruak chia pek chua tur chin bithia an siam thara wangin US alir thei siam tu te chon sum tam tak an hlo don ni na langa hei hi US mi ho saton to ho ngai mo takania he dan hian mang zel ani chuan kumsang ni somthum pania chuan US a lir thei za somnga vel zet chu electric mang ani angai dona he dan hi Trump chon official watan nia ti danglam ngala tum thu asoyani Trump chon Biden a green energy policy hi Mexico le China in an hlok puya US company lian ten an chiat pha ni in asoya
hei hi Trump ni na ta na president atlin le theina chan lian tak zingami ani ome Capitola boina siam tu te ngai dam chungchang hi Trump thu tiam pangana ni a kumsang ni somni pakhat January tha khan president atana thantlin Joe Biden alak luani lo na turin Trump hian na satakin mala a January ni ruka US khopui Washington a Capitol Hill a boina na men lo achuak ani kha boina mo phur tu te kha Biden a sarkar chon thu boi siam sakin mitam tak ashema chungmi te chu Trump chon pasal tha ti na soi thunga White House lu le vele ngai damatum thu asayani country advek angin US president te hian sarkar lai pui hnoya thu boi nei emo thiamlo chantire mote chu an thu boi ti top sakemo an remna ti nep sakemo ngai dam theina thu nei na sang tak an neya hei hi Trump hian mang tangka in kumsang ni somni pakhat January ni ruka boina siam tu thu boi nei le remna tuar mek te chu ngai damatum thu alo soi to a tam tak hi chu ka ngai dam nge nga yan nia ma se an zawai chona thei bik lawang achan chu mi enge mozat thunun thei lawa mala anomani ati aparukna chuan Trump thu tiam langsar mai le soihlo mai transgender te chungchang hi ani pian hlima mi pa ni si annuan ni phung thla ka meichi anga insiam danglam ta transgender te chungchang hi US mai ni lo khovel huapa soihlo berjing ami ani meka country dangin USA hi khovel ram thiang zau bertia soithei transgender te dikna chanvo pe konga po khovela uchuak berjing ami na in ang inkop chungchanga po thiang zau an nia abik takin Democratic Party terorel na hnuaya US hi an thiang zau zuala Joe Biden a sarkar hnuaya transgender te chu na sataka hum hal le vo an nia US sarkar hnuaya Education Amendments of 1972 dan chu Biden a sarkar hian transgender te hum hal nan firfiak taka mangin zirna in sang transgender te chu en le thiar shan an khapa hei Trump chuan tha ti lo thu sain arorel hnuaya chuan transgender a chilna ti bo nianga mipa le mechani na baka ni na dang choilar na chu ti topani ang atia president order executive order ani ang ani khatna hi kan tingha lang kan fa te beng hriat ani na sang choilar tumna le transgender te a chilna soya annu na tu tumna hi ti top ngalani anga hetiang kalpui school te chu sarkar lai pui atangin poisa pe kan ni to lowang ti in a campaign lai na lo soi to ani zirna ina transgender te hum halna le vo na ti to patumba ka hian Trump chuan school sang COVID vaccine lak ngai tur tia sarkar lai pui thu chua chu ti to patum thu asaya hei hi thu tiam pasari na kan da sakang Joe Biden sarkar chuan Education Amendments of 1972 title pakwana mang thawin zirlai tele nu le pa te dikna chanvo chu chu sakin lo thei lawati turabi tuk chu Trump chuan tha ti lo thu asaya nu le pa te dikna chanvo an chu sakba ka no pangte thinlunga in clear ran na chi an tu nia soin hemilama po hian ma alak ngal don thu le Biden an US khotlanga in clear na hoya ma alak na chu ti top turin president thu nei na mana tum thu asayani Trump thu tiam pakwana chu US sarkar lai pui hnoya na thokte soi danglam ania US sarkar lai pui hnoya sarkar na thok tam tak system ngat taka in hunga politician te na thona turpo dal thin an mani dudana US ram kaltir tumtlat anom thina chungmi te chu deep state tia soin heng ho hi Trump chuan then fai run pui nei tum thu asayani Trump hian US federal sarkara tuitling bolhlo chu then fai veka tum thu soin a sarkar kalpui dudan hnial kal tu le sarkar na thok ni si politics atran lam ne na thok thin te chu bana tuma mi sangtel banan ngai don ni in na soya sarkar na thok lian zinga ramta na tho atumna dal tu te chu then fai ve kan ni anga tia he thil hian hnunga nei lian dona US sarkar na thok te hi president Trump hian anga mangem engang takin nge he Trump thu tiam pakwana hian US dual chunga boina thenang ti hi zona lian takani meka sarkar na thok ten in thuruala Trump do zonga man lak chuan US sarkar lai pui na tho poimo tak tak chu kal theilovin lungoi lo na te po an lan tir mai theya boina chuang nge yang ti arin omani Trump thu tiam zinga soi mai thei mi lo khovel mi pui tam berina ti thei tak tak angem tia kan ngai ven vek chu athu tiam somna Russia le Ukraine in dona ti top chungchang hi ani Trump hian Russia le Ukraine in kara in dona thleng mek hi
president ni la chuan a thleng lawang ati fowa Joe Biden an Ukraine war ma chondan chu na takina soi sel thina president office a luatanga Dhaka somni pali chungin Ukraine war hi ka ti topang ati ani Trump hian Russia president Vladimir Putin le Ukraine president Volodymyr Zelensky te chu mimala beveve in remna siam puya tum thu asoya he hi engang taka ol sam nge ti hi khovel mi puite zo na nia official lu ani khatna engtin nge ti hlotlin ang ti hi ngai tu thamani ma se Trump hian a soi miau si ni kum me thla khan CNN town hall buat saya Trump hian Ukraine war chungchang hi lo soi to a Russia le Ukraine mi te hi an thina sa to lutuk thibel cha to lo se ka du an thibel zel lo na turin ma kala ang ni khat chungin ka chingfelang ti in na lo soi to ani heti la hian tungkar thole ni khan Ukraine president Zelensky chuan Russia in an runa tanga thasom thum pali chung zet Ukraine buana kalmek chu chingfel turin US president Trump hian Ukraine lam tangin ma lak the be sei thu asoi Zelensky hian an ram mi puiten hena kum thar thu cha soina he thu hi soin tuman remna hi thil pe kangin min pedon lo ti hi kan hreveka chuti chungchuan Russia malak na hi ti topa indo na hi ti re kan tuma chumi turchuan ang kim kan tiang America president thar point in remna neya duwa Putin a min beina ti topa du ti hi ka hriani he indo na kalphung hi a chianga kholaya insual thelang mai ani lova Russia malak na ti topa ni lo chuan in remna om theilo ti hi a chiang khopang chuwangin US ne na tang dun zelin Russia hi in remna dikle tluan tling kan nei pui thei ka be se ani ati Zelensky hian Russia laka ril ruput mang chiang taka soin voina hian Russia hian min chi bai ani poin naktu ka chu min chi bai na kut ngei chuan min that le hre chuang lo ani Russia mi te hian midang te an zalena an eng thol hi an hlawa zalen na hi an hlawa an hre thiam lo ani ati bok Joe Biden a sarkar chuan Ukraine hi ral thuam chi hrang dollar tluk le ding on tam tak man pe in Russia laka inven na le dolet na na man tira chutianga US ina puizui zel chu Zelensky hian a be se ya Russia chu in rem na neya indona ti top du lo thei lo din huna din tir chu atum ber ni na langa chutiang tur chon Trump hi be sei ni poina lang ma se hi Trump atum dan ne nei nangem tiero hriat ani lova Trump thu soi to chi sang ngai to in Zelensky ne hian an ngai dana thu mun lawang ti a hlo om hle ani engpo ni se tu na tanga hun reiwak lova Trump thu tiam te hi hlotling em ti chu kan hre thuai don ani bazari lo thira wangin kan lo me